n'abantu basanzwe ariko kandi badasanzwe, abana b'abaperezida, kubera ko ubuzima bwabo bwose bumara babayeho mu buryo budasanzwe bwihariye bitandukanye nawe umusivile rwose. Bacungirwa umutekano guhera mu bwana bwabo, baratozwa, bararindwa kandi bararirwa ku buryo boherezwa no mu bigo bihambaye by'amashuri, aho biga za universite zikomeye cyane ku isi. Mu buryo bwo kubategura, benshi bahitamo kuba abasirikari bakomeye cyane, abanyapolitiki, abacuruzi. Mahitamo kuba abanyapolitiki hari abo batangiye icyizere cyo kuzasimbura basi mu hazaza, baba babakurikiye bakiva ku butegetsi cyangwa se bakabazaba babasimbura mu bindi bihe byazaza. Kuri mugabane wa Afurika rero hari abana b'abaperezida bagera kuri 5 ngiye kukuganiriraho bagaragaza yuko batanga icyizere cyo kuzasimbura base nyuma yuko bavuye ku butegetsi. Abangaba bamwe uyu munsi ni abacuruzi bakomeye, abandi babarizwa muri politiki, abasirikari b'ikirenga, abajenerali, abandi ni ibikomerezwa biri aho ngaho byice bitegereje kuzasimbura base. Uri kuri Mutavu Official, Mutavu Ismael Sasemono, u Rwanda rwiza rw'ejo. Igiyewe nawe uramutse ubishaka, niba kugambirize kuri umurongo w'ibyegeranyo byacu Mutavu Official, ushobora kuduha subscribe ukanze kuri inzogera iri munsi y'ikiganiro. Niba kugambira ubonye kuri iyi video ushobora gukanda like. Ikaze mu kiganiro. Ku mwanya wa 5 turasanga Emmanuel Frank Olivier Biya, umuhungu wa Paul Biya muri Cameroon. Yavutse mu mwaka wa 1971, ubu akaba afite imyaka 53 yose. Mu bana ba perezida nyafurika batanga icyizere neza cyane ko bashobora kuzasimbura basi ku butegetsi kandi vuba. Ni umusore muremure w'inzobe, ugacungu keza adakuzaho n'uturinete n'akanwa gateretseho nk'uko nguko nyine. Ni umunyabusiness uhambaye cyane, umwantrepreneur muri kiriya gihugu cya Cameroon, ariko benshi bamuha amahirwe yo kuzasimbura se ku butegetsi. Uyu mugabo w'umujejeta faranga akanaba umujejeta bumenyi, mu mwaka wa 1994 yari ashuje muri Universite nkuru ya California y'Amajyepfo, USC, University of South California. Afite amafaranga menshi cyane, amamiliyari y'amadolari, cyane yuko benshi bavuga ko abikira se, kandi se akaba amaze igihe kinini nabwo ku butegetsi ahangaha muri Cameroon. Kuri Frank Olivier Biya, uyu muhungu wa Paul Biya muri Cameroon, yarakibaka ibikorwa byinshi bikomeye cyane kandi biremereye, by'umwihariko mu mujyi nka Yaounde, za Douala, Bafoussam. Aho ngaho afite ibikorwa byinshi kandi bigahinga ibyase, akanakundwa n'abaturage kubera ukuntu afite urufito rwinshi kandi adatinya kurutanga. No mu basore bafite igikundiro ari mu gihugu imbere muri Cameroon, by'umwihariko mu mujyi wa Yaounde. Narindi zina rivugwa usibye Frank Biya. Ku mwanya wa 4 turasanga Denis Christel Sassou Nguesso, umuhungu wa Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville. Uyu ni umukongomani w'umunyapolitiki uhambaye cyane w'imyaka 50 yose, afite umugore umwe w'imyaka 49 nawe babanye mu mwaka wa 2007. Uyu mugabo arakomeye cyane kandi arahambaye kubera ko arambye mu bya politike, kandi yanize amashuri ye mu ishuri rya gisirikare izwi nka School Militaire Préparatoire Générale Leclerc. Nahundi usibye ko nyina ari umuhungu wa Sassou Nguesso, umukongomani wuzurije, akabarizwa mu ishyaka rikomeye cyane muri kiriya gihugu cya Congo Brazzaville ryitwa Congolese Party of Labour. Ubuhangange bw'uyu mugabo bwatangiye kuzamuka mu mwaka wa 2010, ubwo yagizwe kuri ikigo gikomeye cyane rutura gicukura peteroli muri kiriya gihugu cya Congo Brazzaville. Iyo nayo ni sosiyete yarahagarariye usibye CNPC, Société Nationale de Pétrole du Congo. Byararenze mu mwaka wa 2012 ahita ayobora Sena nkuru yose ya Congo Brazzaville. Uyu ni umugabo ukomeye cyane kandi w'igihangange ukunzwe muri iki gihugu imbere, akaba anatanga icyizere cy'uko ashobora gusimbura se Sassou Nguesso. Kuri Denis Christel Sassou Nguesso nta kintu na kimwe yaratangaza kuba yazafata intebe ya se nyuma y'uko se yabavuye ku butegetsi, ariko birakimangwa kenshi cyane mu gihugu kubera ukuntu yabaye profili nini kandi akunzwe n'abaturage ahangaha imbere mu gihugu. Ku mwanya wa 3 turasanga
Teodoro Ngwema Obiang Mangu, umuhungu wa Teodoro Obiang Basogo, perezida wa Guinea Equatoriale. Kuri Basogo nubwo yategetse Guinea Equatoriale akayabo k'imyaka myinshi cyane 46 yose atarakugwa ku butegetsi, ndetse wanagaragara yuko ashobora kuzasimburwa n'uyu muhungu we Mangu. Kuri Mangu we uyu yanabaye umujyanama wa perezida ari wese mu myaka myinshi yatambutse ishize. Uyu musore yanabayeho minisitiri w'ingabo ndetse anakora akanama k'umutekano imbere mu gihugu. Nta mapetisi atamuhaye kubera ko uyu musore yanarengeje ahubwo abibyaza umusaruro uhagije bimugira ubutoni kwa se, maze se nawe yemeza yuko naramuka asohotse muri perezidanse nta wundi ushobora kuzigira muri iyi biro usibye umuhungu we. Kuri Mangu we nubwo ari umuhungu wa perezida akaba hambaye kujya mu gisirikare nk'uko nguko, yanagiye anashinjwa ibyaha byinshi bikomeye ahangaha muri Guinea Equatoriale mu gihugu imbere, birimo ibyaha bya ruswa no kunyereza imitungo, ahubwo yaba yarasabiye akayabo k'amamiliyari y'amadolari maze akajya kuyahisha muri banki zikomeye zo mu Bufaransa, Ubwongereza, Amerika ndetse n'Ubusuwisi. Ibyo ntacyo bikuzaho, nta n'icyo byamaze kuko igikundiro cyakomeje kukigarurira ahangaha muri Guinea Equatoriale. Ngo byanga byakunda ku kabi n'akeza uyu musore ashobora kuzasimbura se, kubera ukuntu nyine agenda agaragaza igikundiro kandi akunditse muri iki gihugu cya Guinea Equatoriale. Ibintu bya politiki ngo ntibinamenyereye cyane kandi arambyemo, mu gihe ubwe yivugira yuko aramutse abaye perezida iki gihugu yagishyira ku murongo gusumbya se. Ku mwanya wa kabiri turasanga Yannick Kagame, umuhungu wa perezida Paul Kagame, aturiye u Rwanda mu rw'imisozi igihumbi. Uyu musore yabonye izuba mu mwaka w'1996, ariko statistique, imico ye, imigaragarire n'imyitwarire ye imugaragaza nk'umuntu uhambaye cyane utanga icyizere ko ashobora kuzaba perezida w'ahazaza w'iki gihugu cy'u Rwanda. Kuri Yannick Kagame amashuri yatangiriye mu Rwanda, yaje kwerekera muri DS Field Academy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arahava maze yerekeza mu Bwongereza mu ishuri rikomeye rya gisirikari ryo mu Bwongereza, Royal Military Academy Sandhurst. Akiva mu Bwongereza yagarutse mu Rwanda. Yannick Kagame ntabwo ari umuntu woroshye cyane kuko uyu munsi afite ipeti rya majoro mu gisirikare cy'u Rwanda, akabarizwa mu itsinda ry'ingabo zicunga umutekano wa CTU. Usibye no kuba ari umuhungu wa perezida Paul Kagame, uyu ku kijyanye n'igikundiro yigaruriye imitima ya benshi cyane cyane abakobwa, aho iyo bavuze CTU by'umwihariko mva Yannick Kagame. 120,000 abo ni abantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram, akaba afite igikundiro cyinshi cyane, avugisha benshi akanabacisha ururondogoro, kandi ntabwo asanzwe kuko uyu musore afite discipline nyinshi cyane kandi ihambaye, kimwe no kwitangira igihugu ku rugero rutagereranywa. Ibyo benshi banavuga yuko uyu musore adasanzwe, ahubwo yagakwiye kuba ari no muri Amerika ry'amafaranga y'ababyeyi bakoreye, ariko ubu ngubu ari mu ngabo z'u Rwanda. Yannick Kagame umaze kumva abana ba perezida 4 bakomeye cyane gusumbya abandi, batanga icyizere cy'uko bashobora kuzaba abaperezida bazaza mu minsi iri imbere. Urakeka ari uri ku mwanya wa mbere? Niba wakunze iyi video ushobora kuyiha like. Ku mwanya wa mbere turasanga Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Museveni Yoweri Kaguta. Abanga bategetse igihugu cy'u Uganda guturuka mu mwaka w'1986. Byumvikane ko Museveni ubwo ayoboye Uganda imyaka igera muri 39. Kuri Kainerugaba uyu nguyu yamenyereye kwivuguta no kwigaragaza mu bya politiki ku kigero cyo hejuru, ujye benshi banavuga yuko uyu nguyu byanga byakunda ari perezida w'ahazaza h'Ubugande, ushobora no gukurikira se nyuma yuko yaba atabarutse cyangwa se atanze ingoma. Ni General Muhoozi Kainerugaba, kugira ngo byumve neza, akaba umuhungu umwe rukumbi wa Museveni Yoweri Kaguta. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'Ubugande, yabaye umukuru w'ingabo z'igihugu cy'Ubugande zirwanira ku butaka, azamuka amaranka binarangira abaye umugaba mukuru w'ingabo zose z'igihugu cy'Ubugande. Muri speeches ziwe akenshi akunda kuvuga ko akunda u Rwanda, kandi akavuga ko perezida Paul Kagame ari uncle wiwe. Ubw'ibyo ngibyo ntawatera u Rwanda basize Ubugande. Impamvu nyamukuru ivuga yuko waba uteye u Rwanda icyarimwe abateye n'Ubugande, nubwo hari Abagande benshi bashinja ubutegetsi bwa Uganda kuba bukoresha igitugu n'ikimenyane, nepotisme. Hari abigaragambye bavuga ko batakwemera na gato ko Muhoozi yajya ku butegetsi ngo asimbure se igihe yaba yitabye Imana cyangwa atanze.
ariko ibi bisa no kwikirigita ugaseka kuko uyu musore yafashe ingufu muri pozisiyo zose, haba mu gisirikari, ubukungu ndetse n'ibindi byose. Ni Kainerugaba kandi nanone utavuga ko afite byinshi atandukanyeho na se, ni bike cyane ariko akagira ivugavuze cyane cyane byo kuri murandasi, interineti, aho ashobora kumena amabanga y'ibisaba ibyabaye ntacyo yitayeho, akaba umuhanga mu gukora propaganda yo ku mbuga nkoranyambaga. Uyu nguyu ahagaze neza muri pozisiyo za guverinoma ya Uganda, ndetse hakaba hatangwa icyizere cy'uko ashobora kuza perezida w'ubutaha wa Uganda. General Muhoozi Kainerugaba, mwakoze kureba iki kiganiro paka kigeze ku muhero. Niba wakunze ikiganiro wibuke gukanda like, ibitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibindi mwifuza ko twazaganiraho mu biganiro by'ubutaha, duhuriye muri comment. Naho utaha, bye bye.